Hello, friends, and welcome back to another exciting episode of Let's Talk About It. My name is Bethwell. So, I have started this podcast already. It's all about education, it's all about entertaining. So, about things that is happening kha social media dzashu. Ngori social media yari kudisa, yada futhi yari tuta futhi. In today's episode, we will be talking about Shudfadzo Musida, who posted on Instagram and yacho chipinga about ba misinterpreters ya ngwala zone batomo o commenter zwithu zwine physics. So that's when ndikumbora social media yaritusa yadafudisa yadazi mafungosisa zvimwe vo yo. So ro dovha futhi ramba futhi nga Floyd Shivambu kana party ya Floyd Shivambu ine yava Africa Maivuye movement ine Floyd Shivambu o dalela muta muhulu kana wa khosi khulu ya lushaka wa Mphepu Ramabulana ndi angidzanani tavhanidzanani ratamba ngaye futhi na noyo performance ya makhadzi yo takadza vhathu nga maanḓa hangei kha Mrs South Africa nga Saturday ri ḓo dovha futhi ramba futhi nga ha differences between content creators and influencers. So ndi zwine ra ḓo amba ngazwo namusi kha ri dzhene kha mafhungo. Welcome to Let's Talk About It with Bethwell. For the up-to-date content, please subscribe to our YouTube channel. It's V Pride Multimedia ngange kha YouTube kana ba re tebele kha Instagram, Facebook, X kana TikTok ndi V Pride Multimedia na nepo ba re tebela nepo zwino kha dzhene kha fhungo lashu. Musida o posta mafhungo ane nda khou ḓwa vhalela one zwa zwino uri mini hafho uri I can't believe it's been 5 years since I was crowned Mrs. South Africa. Thank you so very much. Thank you to everyone who supported my journey from then until now. I'm so blessed to call you my village. The last slide brought me to tears. The village that raised me, celebrating me. And to my uncle Oscar, who gave me a lesson in self-belief the day before the finale. He said, if you believe the crown is yours, then it is yours. But if you believe it's not, then it's not. No one can do the believing for you, no matter how badly we want it for you. So mafhungo ati awo ndi avhonone vhathu vha khou commenta zwithu zwo fhambananaho kha hezwi ya ṅwala zwone Musida nda khou vhona muṅwe a khou ṅwala uri why ni sa congratulate Mrs. South Africa o dzhenaho zwa zwino and all those stuff. So if you can check there, she wrote this post ngas 24 Friday, I think, if it's not mistaken, it was Friday. A tshi tshi ṅwala o vha a tshi khou humbula zwo iteaho khaye 5 years ago nga 2020 o vha Mrs. South Africa Shudfadzo Musida. So vhunzhi ha vhathu vha khou thoma u commenta zwithu zwo fhambananaho pfhi hu na jealousy mafhungo manzhi manzhi ndi khou dzivhusa uri ndi jealousy ya mini ine vhathu vha khou amba uri Shudfadzo unayo nga thani uri tshiṅwe tshifhinga ri no commenta zwithu kha social media ri songo pfesesa zwo ri ngo pfhi mini ndi yeyo problem nga maanḓa. So ndi khwine tshiṅwe tshifhinga u thoma u ita mini research nga si zwiṱukuṱuku. Let's do a small research nga muthu thoma futhi uri ndi nyi this guy, what is he all about. U fhirisa soko dzhena ra soko pfesa nga re zwine ra khou ita zwone zwi right nga maanḓa. So no guys, tshiṅwe tshifhinga kha ri zame by all means uri te research ṱhukuṱhuku no checka zwezwo zwiṱukuṱuku uri ri kone u fhindula zwithu zwi no make sense na kha vhaṅwe vhathu ngori hedzi dzi comment ḽiṅwe ḓuvha dzi ḓo vhoniwa nga ṅwana waṋu izwi ni khou aluwa. U ḓo zwi vhona ṅwana waṋu u ḓo ni vhudza uri mama sina vhona vha this is stupid kana baba masina vhona vha this is stupid. Ndi mini zwithu zwine vha khou ṅwala zwone hafho ni khou zwi vhona. So ndi maṅwe a mafhungo maṱukuṱuku badi ane a khou nyaga fhedzi ṱhoho dzashu fhedzi dzi tshi shuma uri mini ri comment zwithu zwi no make sense.
Tshitufadzo ndi ṅwana wange a masiera muḓivha zwa zwino u United States u khou dzhena no tshikolo New York hangei. Tshiṅwe futhi sathu hangwa ri khou congratulate Miss South Africa Qawe if it's not mistaken. U to amba spelling kana dzina ḽi rongo mara upfhi Qawe ndi muXhosa I think so. And vho ḓalesa maXhosa nga ngei a tshi khou commenta kha zwe a ṅwala zwone kha Instagram Tshitufadzo Musida. So guys, Tshitufadzo a thi vhoni a thi khou tou muambela kana mini, a thi vhoni ana jealous na Mrs South Africa. To vho ri vheiwe no commenta ho no fhela 2 days 3 days ngori o tshi ṅwala nga Friday and a khou ṅwalela ene muṋe a tshi khou ṅwala nga mafhungo a uri ndi anniversary yawe heḽa ḓuvha. Ho vha zwi 24 dza October a tshi wina Miss South Africa if you can go back. Ho vha zwi 24 so ha khou zwi ṅwalela uri ṱhamusi ha ngo zwi ṅwala before after Miss South Africa ono wina a sa muḓivhi naye zwo ri ḓo wina nnyi. So ri khou congratulate Miss South Africa and naye Miss South Africa wa zwino guys hana dzi waves ro dzurela ndongo u dzurela ndongo u fana na Musida. So guys mafhungo o vha aneyo. You can go na checka dzi comment dza vhathu uri vhathu vha khou commenta zwiṅwe zwithu zwine dzi a vhuya badi na nṋe muṋe ndo tou pfha uri a thi khou kona u farea zwavhuḓi mara hayo ndi maṅwe a mafhungo o ri itela u ṱhodza mafhungo heyi vhege ngori kha ishu ri amba mafhungo a no khou itela dzi headlines a no khou trenda nga maanḓesa hanefha kha dzi social media nga zwine zwa khou itea hanefho hune ra khou dzula hone. So don't forget guys to follow us, don't forget guys to comment uri vhewe ni dzi pfha uri ndi zwavhuḓi na uri muthu a sokou commenta zwithu zwine a ḓivhi zwori zwavhuḓi vhuḓi a fhelo zwo thoma gai zwi khou ya gai nga nṱhani uri ṱhamusi muṅwe vhaṅwe vha no comment nga nṱhani u vhona muṅwe a tshi khou comment. Mara dzi vhusa these guys I thought maybe they're educated in the way that they can understand uri hetshi status kana this post yo postiwa nga 24 dza October hu si ri after Saturday. So vhathu vha sokou pfhisa nga ri ṅwana vhathu na jealous mara anyway ndi zwine zwa khou itea namusi kana ni vhege kha mafhungo a zwiṱaraṱa zwashu hangei kha dzi social media ingani builder ingani dovha futhi ni thutha. So zwi bva kha ini uri ni khou nyaga uri ini ite mini. So kha re kha fhungo ḽi tevhelaho ndi ḽa Floyd Shivambu o gonya thavhani hangei Dzanani musanda muhulu wa lushaka lwa Mphephu Ramabulana. So nda khou tsheka mafhungo a hone a hoyu munna o yaho hangei ha Ramabulana ri pfhe uri mini ene a tshi to zwi amba nga mulomo wawe kana zwe a ṅwala zwone hafhanoni kha Facebook. Zwa zwino ri khou ya kha Facebook ro bva kha Instagram nga ngei kha Tshitufadzo. Zwa zwino ri khou ḓa kha Floyd Shivambu wa Africa Mayubuye movement ndi ḽihoro ḽawe. So o ṅwala kha Facebook uri today we paid a condolences visit to the family of the acting Khosikulu of Vavenda Mavhungu David Mphephu known as Vojapani in Dzanani Makhado Ward 33 in Vhembe District, Limpopo, South Africa. Mayubuye movement Okana Africa Mayubuye movement honors and respect traditional and royal leadership in the whole of South Africa. Mayubuye I Africa. So ndi Floyd Shivambu ana khomba hezwo zwithu uri vho khou isa ndzindiliso ngei muṱani muhulu wa lushaka lwa Mphephu Ramabulana nga nṱhani ha uri ngori sia ha Khosipfareli vho Khotsimuhulu vho Japani vho ri sia. So vhewe ni sokou pfhesa uri ndi zwavhuḓi na uri hoyu munna Floyd Shivambu a tshimbile na mahosi especially hangei muḓini hangei Ramabulana nga nṱhani uri na tou zhumbula zwavhuḓi VBS o wana na mafhungo uri naye tonga u tshanḓani u khou ḽa tshelede dza VBS and na Khosikulu yo ṱuwaho nayo yo ṱuwiswa nga nṱhani uri nayo yo ḽa tshelede dza VBS. So ni sokou pfhesa uri it's a good idea ya uri Floyd Shivambu a ṱuwe a ye ngei thavhani ngei kha vhuhosi ha Mphephu uri a ise dzindiliso ngori a si mafhungo ayo fhedzi o isa na kholomo ende kholomo yo nonaho vhukuma badi
uri hai guys ri khou ḓo luvha ndi u luvha iḽa kholomo so udorera mukururu Ntombe Picture. Okay. Ari luve. Rekoliwa. Rosika pano rina muhulwane presidente ene aba African Maibuye movement president oima ori atokono jena ayovusa vanhu zvino namusi riko ri la khamushumo kwavo Japan osvika pano ndizvo nezvitukutuku zvine presidente vako zvisvikisa pano uri vakolira navo rubone khonani vukuma musi huna chofuka na choa kai ule Maibuye guys Africa Maibuye movement is a party ine ikodoba when it's election next year. So do you think guys you can go and vote into oyomuna onofi Floyd Shivambona uri ajene sa zankaka dzangano lawe na lijene dzangano lawe ka uri liwuse na kamanda kadzi regional na provincial so nane pakadzi ward dzasho Floyd ndi imwe wa muntu ane uri asikale kale akolovuli changika MK ori chafuti na ka EFF era ḓivha zwo ri o dzula sa hone tshifhinga tshilapfu nga maanḓa so zwa zwino o dzi thomela party yawe ine u khou tshimbila na dzikereke ku tshimbila na mahosi hu si kale ri ḓo pfha tshipfi u kha mahosi afhio oyo u ita mini u khou nyanga vhathu mara ndi sokou pfesesa uri sometimes it's useless u ya kha mahosi ngori na mahosi ashu these days a vha tsha respectiwa nga maanḓa lune ṱhamusi ra nga tori ṱhamusi na riṋe vhane ri khou dzi vha themba mahosi a sha ri tsha themba kana a tshena that thing zwavhuḓi a tshena that thing mahosi ashu mara anyway ahuna zwine ra nga amba zwone zwinzhi vhone vha pfhesesa ungari ndi zwavhuḓi na uri Floyd Shivambu kana Africa Maibuye movement i tshimbile i tshi ya misanda i tshi ṱoḓa vhathu futhi uri vha vote na ngori khula zwa zwino u hangei Hamphepho Ramabulana u khou ya o isa kholomo plus futhi ndi mafhungo tori ṱhamusi vhathu vha zwi ḓivhe zwori ene u khou tikedza muṱa na uri rine ri mu tikedze futhi murahu ndi la zwithu zopfi I'm giving back to the community na community na i khou funa uri i ḓe kha ini futhi i ni thuse futhi uri ni wine dzi elections so guys ndi ane mafhungo nga Floyd Shivambu maṅwe wa mafhungo ana khou ita ṱhodza mafhungo nga maanḓa ndi ya makhadzi muimbi ra muḓivha makhadzi ndi ṅwana wa yani makhadzi o vha na performance ya vhuḓi badi hangei kha Mrs South Africa nga Saturday so that performance was one of the best performance kha nne ndo vhona uri ndi nga si ambi uri u fana na nnyi ndo cheka maṅwe mashaka nḓila murahu ngori muṅwe muthu o vhe ari ni songo vhuya na mfanyisa na Brenda Fassie she's not Brenda Fassie she's more than that ni songo vhuya na mfanyisa na Lebo Mathosa because of she's more than that so that's our African queen
muṅwe o ita mistake a ri a Venda queen. No, she's not a Venda queen, she's an African queen. That one ndi makhadzi, and she's not a princess, she's a queen. So ndi zwiṅwe dza dzi performance dzawe. Performance inoni ndi iṅwe performance dze nda dzi pfa dzi dza nṱha badisesa. So huna zwe makhadzi amba zwone ndo ndi sa ḓivhi zwori ndi nazwo hafhanoni nṱhe ndi vhabalele na mafhungo makhadzi amba one. Ndo pfa uri ndi mafhungo a vhuḓi naho makhadzi a amba thinaho hafhanoni, mara huna zwe makhadzi amba zwone zwe nda pfa uri ya makhadzi hafhanoni khou amba mafhungo ono make sense nga maanḓesa kha hezwi zwithu zwo no pfhi mafhungo a nḓowetshumo zwa muzika. Makhadzi ṅwala uri I can write a speech, but all I can say is the love and support you give is the water of my life. I am a tree and you are my water. South Africa was shaking yesterday. Thanks to everyone who captured this moment. All roads now leads to Makhadzi One Women's Show, 20 to 21 December 2025. That's Makhadzi a One Woman Show. So guys, Makhadzi kha ri musapote, ndi ṅwana washu ra muḓivha na musakaka ra zwiḓivha zwo ri mini u ḓo vhuya nḓilani. So ḽiṅwe ḽa mafhungo ḽine nda kho ḓo ri amba ḽone nga Tshivenḓa namusi, it's about the differences between content creators na dzi influencers. So ndi khou livhuwa nga maanḓa nda khou vhona podcast ya The Black Coach ya Mudau ya Kingsley ndari Mudau nespaces ya Kingsley. So ho vhona Nash a vha tshi khou amba nga mafhungo uri differences vhunzhi ha vhathu vha ngo understand. Ndo khou pfa vhathu vha tshi khou lwa kha social media vha si khou pfesesa na vhona uri zwavhuḓi what it is, ndi mini zwavhuḓi influencers, ndi mini content creators. Guys, ndi khou nitela example nga Vho Makuya vho thoma vha content creator because of he was shooting videos patakani with animals kana ndi zwifuwo zwezwi zwavho na dzimmbwa dzavho dzi kholomo na vhone vhane. Ni khou understand, like that's a content creation. The content creation vha khou ita mini content, ndi content ine ṱhamusi vha khou ri mini vha khou tou i creator vhone vhane. So ndi nga zwa zwino Vho Makuya ndi ngari ndi influencer because of vha khou promoter dzi brand futhi vha khou they selling the maybe and the stuff and the services dza vhathu dzine ṱhamusi vha khou vhafha uri vha dzi poste kana vha dzi ite. So now he's more of a influencer. He is influencer now. Hava tshavha content creator Vho Makuya because of vhathu vha fha dzi tshelede. Let's take the 250 for example uri Vho Makuya kha vhambe nga business yanga kana kha vhambe nga brand yanga. Yes, vha khou ya vhamba nga neyo brand ine ṱhamusi na khou ḓo vhambe ngayo. Zwi khomba zwo ri mini ndi influencer. Hava tshavha a vha khou ita content. He's an influencer now. So ndi hafho noni hune ṱhamusi na wana vha tshi khou promota dzi business dza vhathu na dzi services ngo ralo uri services dzifhio dzi renda rwa nga nḓila ḓe. So influencers dza Venḓa ndi vhona unga ri tshiṅwe tshifhinga ri dzi fhedzisela dzi khou ṱanganyisa zwithu nahone dzi khou dzi vhidza uri kana ndi rine ti pfhesesi rine vhathu ne ra dzi vhidza uri I met that guy, is a content creator, mara ndi influencer uyo muthu. So ri ndi gaga zwa zwino she's an influencer because ri ndi gaga u dila na uri ani promotele brand yamu, a promote netsho tshithu tshine ko kana tshetsho tshithu tshine na ko tshi ita kana ni business yamu, ndi influencer. So ni nga si ri hoyo muthu ndi content creator. Muthu nga 30 cent is a content creator. U khou shumisa dzi video, u khou shoot pictures, u khou shoot art. So na vhathu vhane vho ri ndi Venḓa boy u ṅwala zwo rendo, u ya renda, u afforda, u shoota u dzi shoota musi a khou ita zwithu. So he's a content creator. Ni nga si ri hoyo muthu ndi influencer. So influencers guys ni dzi funa zwi ḓivha thoma na musi ndi vhathu vhane vha khou promote a certain brand kana business eneyo, vha khou rengisela netsho tshibveledzwa tshamu. Thi ḓi ndi khou zwi amba zwavhuḓi na nga Tshivenḓa. Nda khou ita uri at least ri kone u understand, ri kone u pfana kha ḽo fhungo ḽa dzi content creators uri ndi mini. Ngori
ndakuvona nechitanga ichinoni chipfinyi Austin ndi mini echinoni cha echichila nachitiva chiburu chapano Venda mukua pano Limpopo ndi mini ndi content creator kana ndi influencer mara ndiyawonesa ngamanda achikuita zolidza anthu zipiano nazvizva zvinoita zvone kani it was a content creation so mara achitomorengisa kana achitomo upromota chibveledzwa kana izvozvo zvithu zvinako promota zvone uri apuwe tshelede ndi mafhungo uri mini uva influencer so ndisathu fedza wambanga oyo mntu kana guys nomuvona kakhodwe ndo la n'wana ane ava ana Austin chifhinga chinji nga maanḓa so kakhodwe u khou mafhungo no pfala badi guys ndi kuḓo nditetshelesa video ti ni mbudze zori ni ngo pfha uri mini ṅwana ara a khou amba mafhungo no pfala ni mbudze zwo khomba mafhungo no pfala na ende haya mafhungo ori hezwi u tshi khou ṅwalwa dzi list dza mahalwa nga dzi family gatherings hu mbo ḓi pfhi ri songo hangwa no dzhenisa dzi cold drink dza vhana hu tshi khou ambiwa ma 2 liter ave ofa ngori nne vhaṅwe a ri vhana hezwo ḓo fhiwa dzi Fanta orange dza matsonga ri nga si ḓo zwikona ndi hanefho hone ra ḓo ri tshi rumiwa ra sokou ima ra lavhelesa na rine kha ri tendeliwe ri vhe hone hafho kha list athi list ivha i khou tshimbila ni nwa mini na nne ndi khou humbela 6 ya grape ties hai yeah guys so kakhodwe ukuri nga zwa zwino ri khou richa festive season vhunzhi hashu ri ita zwithu zwo fhambananaho when it comes to u fara vhathu a ri fari vhathu nga nḓila ya right nga maanḓa family nga maanḓesa so ni wana tshiṅwe tshifhinga u tshi khou pfhi vhono no alwa kha vha ṅwalise vhono no alwa uri ini no alwa vhufhio na vhufhio mara vhono na khonḓerenge why na vhone vha sa ṅwalisiwi ndi hezwi zwino ḽa ṅwana khou lilela zwone vhono no halwa ri ḓo ṅwalisa gai so u khou amba naye mafhungo uri guys na riṋe ro no dzi khonḓeringi kha ri ṅwalise na riṋe ri khou nyaga dzi 6 dza dzi grape tizer apple tizer na dzi mini a ri khou nyaga ma 2 liter vheiwe ḽane a dzi khonḓeringi so ndi zwiṅwe zwithu zwa important nga maanḓa so tshiṅwe tshifhinga that's why ntsho wana uri a ri dzuli o fhedza kupfhi ri a ṱonga nga nṱhani uri ndi pfha uri ndi nga si kolo nwa makonḓiringi futhi ndi kha dzi diet dzanga ndi funa ndi nwe dzi juice ṱhamusi kana maḓi kana zwiṅwe zwithu zwine ṱhamusi nda pfha uri a zwi na dzi acid nga maanḓa so ndi zwavhuḓi nga maanḓa nga hedzi dzi festive season ri zwi humbule ezwo zwithu uri hezwi ri tshi ḓo ḓa dzi braini kana ri na mini kana ri na miṱangano ya family kana ri na majita kana mini ni funa u zwi humbula zwa uri a vhaswa no bia ndi mafhungo a makonḓiringi fhedzi a hu na zwiṅwe zwithu nga ḓa na dzi konḓiringi kha ri wane vho dzi grape tizer kha ri wane vho dzi juice dzo imaho nga uri at least na riṋe ri kone u nwa ri kone u takala life i kone u ya phanḓa nga nḓila yavhuḓi so guys thank you so much no kona u nkonḓelela itshi tshifhinga tshe nda vha na vheiwe nda amba na vheiwe so ndi khou pfha ndi khou livhuwa nga maanḓa no kona u ṱalela heyi video kana heyi episode ya podcast yanga yori let's talk about it ri khou amba nga hazwo zwithu zwine zwi khou itea kha dzi social media dzashu dzo fhambananaho so until we meet next time same time ndi soko pfhesesa uri next time ndi ḓo vha ndi khou guda zwinzhi nga maanḓa na kha vheiwe musi ni khou comment ni khou mbudza uri ni khou pfha uri episode yo ni fara nga nḓila ḓe nahone ri khwaṱhise gai kana ri khwinise gai hune ṱhamusi na khou pfha uri ṱhamusi ri nga khwinisa hone so u bva kha nṋe the one and the only the Venda warrior Bethwell ndi malume wa vheiwe mani ni nṱhonifhe ndi khou livhuwa nga maanḓa guys until tshitangana tshifhinga tshiḓaho don't forget to subscribe on our YouTube channel it's V Pride Multimedia and kha Facebook X TikTok na kha Instagram ndi V Bethwell ndi V Pride Multimedia sorry ndi V Pride Multimedia kha ri wane na hone hanefho so until next time